Ni watani wa chindane samu na musaisia wa mutongo ichivingu watani ya mukamba kalivo dhini wa kilungu chawi ya niwe ya muzenyane wa umundi na ende tuadho kangaliko siya kibwezi kaunti ya makweni na ende tuikomana na umwe ulodho kumawia wa Kuseuvya Simu nege na tukuna sori nage tumani watono wabingu wangata na uyosu witha wigana uwe Hesabio iwe enda tuwe sori siya uyono waku ulotonya kwambia mundu ulotonya kwambia mande ulotonya kukunanga tuyambia kwi mawe mengi makonawa kandi matesa atu miku tewanzia ni na mundu natu yuko bundi wa matinga niki wa muiye we specifically wa bundi wa simu ni kwate we ona mbiye kulingana na kana kusia environment yondo inde basi no na kila mundu wa simu ate mundu wa simu kwa hiyo bayinde uketha yu mundu kuiwe one kwewe lakini kila mundu yaitema ni sawa lakini one untegemea kila we nacho kitomekata ondo simu imetumia igokoni anytime no ibaloke ni agwekeo ni kuni repair maundu mama thembozo so mundu yambe uya wa simu ni kuthiu somea hii ni kuseisi o mundu ayi kai kana veke kata no need ya training no bunde wene mundu kana kathio school college ukasoma ukaitha no maniwa undu kweka wesa ukandirect joko kambia guthukuma no wambie kwetha ubundetu akamana yelo thio soma usoma kindu kita wat ita electronics repair so ilo ni electronics repair wa thio soma you college ni specifically simu kana without somesi ndu lengi without somesi no sio ndisa electronics lakini wenda ni wameja na kiloko na ndu kwa mfano nyinonzo vya simu unonzo vya TV radio anything connected na electronics lakini nasa kuya ku deal na simu sichoka basi nendo utweka bundi wa simu njuma school na ile kwa nesi chao oyuma school na ile kwa nesi chao basics ya simu kwa tutone kendo chambe no ile kwa wese ku dismantle simu kana kumebingwania kwethe no wese pa na bingo peke nando no kwananga kana no ile ni careful dikaja nange nakwaja you the moment you amano bingwa simu izo ya basic yambe number 2 ni umane parts ya simu na utambito bingwa simu no ile manakana simu mundu kwa mfano customer okelo akwelesya no ile ku interpret kama nae ni the nawe bora na bingwa simu nondo wakaambia simu nako ni simu ndikuiweka ni ile ko bingwa simu ugenyeji ndambito ku interpret kama nae ni the nawe ba kwa hiyo ila wabingwa simu watabone customer kwa enda kina simu ya kwa ibivo no ile manokethia simu eno yanangikite mouthpiece ati earpiece anondo bya customer ngisho ka ukya simu yakwa yenda mouthpiece na kumbe ti mouthpiece kwa hiyo mundu akwe ndo nitegemea ndo mundu kuelewa no ile kwa so kama test ukamana ni mouthpiece kana ni earpiece na kana ambio bingwa simu so wase no ile the way basic tofauti sindula siendene simu ida cha simu no microchips ida undine motherboard ina memory ina mouthpiece no components major components la simu no da cha major components ya simu while it with a wisi you mabu school ni kanda major components ya simu number 1 ni motherboard kicha motherboard ni kwita sindo chonde ila simu component ile ngesonde katewa motherboard pe na mouthpiece pe na charging system kana charging port mouthpiece ni kwa ya kwa mouthpiece ni yo sama kwa zito ya electronics tumeta mic ya ni mic oteno ya kunena mic but kanini ya pe mic mic yoka kwa earpiece earpiece nayo ni ya kwethukisha kutu ila yumasyo wase ila iwe wako tu iwe ka ila ndo awasya then wase be charging system pe na charging port ne kaindo kaka kwikia charger o charge niwoka ni wamana sinduzi sionde and whether when skills you we mwanafunzi no amino soma but you pay the business aspect kumana yundu nundu skill ya kuiwe mete kibiasharani kumana hata you the business aspect you not on relate na customer not on get strategies ya biashara yako not on kuyana sinduzi ya mthemboso you on business aspects kinu chambe ni wanda ukambodho kumana mundu in experience ne kana within no sacha knowledge la ground ya classini ukaandikwa ukaandikwa kana ke kata attachment uketha no bandu utethesha within no sela knowledge no amana customer handle wao kana na pena they know wanu liona charges undu tono charge undu ni olika soko ukabingwa ya auto simu andu ese charges yambia kwanda charge where pandu auto mila standard prices undu mostly with their
either ni mouthpiece tawa yo ni standard difference whether ari the slingi 10 kana 20 athi mono 50 lakini ndio kwa the difference ya manele you know uka under charge wa under charge we ananga zoko na ile mwene niwa kwa mina so we waandie kwa mbo waande kwa kana wekera ninaendie nande kwa no masgulu ibinde su waande kitu wathukuma we wako Kuseuvya simu na thukuma we wako Kuseuvya simu ni chao kindu kimoto na kwa seki no sie pauna e mwandike basically kila no sie bala na mwandike chai kumana kuevya kuevya wea na kwando customer nundu be Kuseuvya ni nesi nundu knowledge na nayo yayo ku brush kumine ya maundu lakini you kila nenda mostly ndi dio kwandikwa nenda knowledge ya kukwadangana na customer na kumana kuevya sense ya mthembo nundu be customer zio kana vujo na niwezi ni ulikona ina ukalikona fujo manchata fujo be andu moka ukethia mundu wa simu ina apati nthuku na no kathina keba no mundu usu aliko akwa tinthuku mbe na tete kwa bundi sobwe hii manisha it might be a threat ngwe then emuizo kwagu nundu kinu chambe akwa tinthuku niko kimanya na ngoda nundu akwa simu yake tinthuku lakini ina thina nona yeah okay if I have to be a successful business person kedhani ngondo tuika mwana biashara ukufanikiwa ni chao na ilete kuitha kindu kimwe na ilete kuitha ni kesi wa customers na kudeal na ngaliko ya kudeal na customer no ilete aweze customer and hata we customer and hata customer and umuserve undu vailite ando kamonye kiburi ando kamonye wo ona ukosea nundu the moment you having wanduka ya we sana uitwa service nuko manana ando tofauti ni batu no kwa mundu obula nityo malangi na iwa leo mwone wo ndo nokoka kwe pa bingi yakundene ila kono kando thiko ndo ambo gweno ndwe ni we are wendeni waku nita wito okwadia nita wito wendeni waku kana ni mwenda therapy mukamanda ndo ma kumwa advice stress ikaoleka wa bingi asisa kumata ona tuenda therapy lakini bezi ndo school ndo mazi nziro wa communication skills communication skills mana ndo kwando mundu kayolo waki maneno nakutemwe ndina mbo kimano lakini mbono ngeda banini mbono ngeda kimano nokota ndwa ma customer stubborn no ukwebithia mabundi maingi ni mabine ya mundu gese thya kaindo ta maiso bya computer kana sindu ingi peke indo keta thermopest oga kubaka okindo ketha ko kateswa manele na wibaki wakaini na witewa webitha tamana tukana mana 5 skill isi ya kubinde ya mundu musome the school bibine ya mundu kelote sindu isi na wona wageta ndukisi na nagwebya no nagwebya na ni watetheka number 1 nukuwa moyo na wiwa moyo nukweba ona mbeza isi no kwaze no wabine ya mundu lakini ona agwe kambothi unyo soda ikuongelo ingi ulwa ilo kwaze uko na mubine ona you tegemeo customer kana mentality etho gidatetheke atetheka nukwelewa ni watetheka na thiba no story no sia mabundi kukengando kudileisha isu ni unity da kwa muisoma school no isu the unit isu no behavior sandu nondo mostly ona we deal the way oka oge the customer ndio kuamini kabisa from that kayambe aliko ndio kuamini lakini wa muthukuma yambe yakele okana imani on the pure nondo ni wona ndo wa muthukuma kenge wewe amaze mbundi muzoni wanzwe lakini nyendike yachu nondo nyawandi simu yaku kila ngwata ni simu ndiliana kila wenda betina na mina dimekiana sana elo miyo bandu andi mevingi hapo mpaka elo kwesauka no story no sia ni wasobese mundu kendo lakini witia wananga kange ni kendathi okenge na Yesu ni chapter fulani yuzu andi chapter na izu ni mundu no tabia siandu ila yete tomoka na greedy so kati wasindu sio ndo witha na kiba nyene thukuma genuinely kila white ni chongo sobesya uthiwete mo etha nuko kengi ukana thi nongi tofauti ti thina ni great yenye ni thina maybe wape ni either no endi yalika kiwone tuneke yake yo usu ni thina ute one involve kana ya baloka yana nga mouthpiece kana ya baloka ya kweke yo ingi ona ni na kweke na wona customer ithu aicho kona mweke yo maybe na nikikuyengi githa una mweke nesa no maybe no kwelwa ni mistakes yake nenda kubingwa uya uno wa Kuseuvya simu ko repair simu no kana mbeza siana
Ku repair simu no need ya basic tools number 1. Okay. Na basic tools ni machine. Ita wa rework station. Rework station ni no. Machine no ida about 7,000. Ni akweka dai. Ni yo thukuma we guonde. Na kisinga ba cho bibia. Na ke bado no cho bibia. Kila kimwe kiwe wacho. Okay. These are 7,000. It are 7,000. Still be na tools, ingiwe na screws, tweezers. Sinusionde. Wa mino si assemble izu. Siele kurange about plus some spares. Ondo ambia we orena spares. What spares? Chita ten no the ama wundi mandikite we buy the headphones. Or you can wundi kwandikite we buy kwandika we buy the headphones. We don't buy to your wa. Niki. To your wa the headphones ten ma wa mu spares. Or you tutuma na spares mpya. Kwa mfano, ni charging system. Charging port with an edo. You in a car. Don't need to was more quevo. You tell them one can makwe. Where they are in a door, they then buy on their Simu. Then a mouthpiece can a mic. Okay. You what tool spares is no need about 30 enough. 30,000. 30,000. 30,000 enough can be a Simu. Pay location. Peke ndo siasa we am one bingwa bana ntipingwa bantu fulani. Mostly kila to siasa ni availability ya customers. Ino ndo dio bingwa bantu batena ando. No siasa movement ya ndo na flow ya mbeza in the market. Umana hata flow ya mbezo manana just movement business ndo ziyilia ndo kuona ndo maido kumacha o. Okay. Muthenya wa kwa kawaida with our granat. You tata bundi wa simu. With our granat. Muthenya wa kawaida. Ke kwa kwamuka mpaka kakomengi. We bundi wa simu. Ukwamuka akwikata ukwati kana ke tunabo bika ke ukwati kwamuka kuka kwa simu kuthi ke kwanza ne kulatia spares ikwikata yani muthenya wa kwitha gwana ata wa mundu thukumawe wa kuripia simu kwacha wa mukano wa loka we ni number 1 depending on masala maku no chaile saumwe ndamba kwa za kumene ile ninge ko kidora iya saumwe saile bau twebu ila mundu te muandike when we andikite nitokela ki musukuma the we alafu mbosi alio thinde mukone asimu we muandike yu ute muandike uzoki usukuma ko kawiyani no kale ko bandu kulwe mundu kila ki usukuma ni kila ukwata ondo number 1 uka moka wiyani pe musala at the end of the month mai wa dala ndo musala ukwata ko kilo ukwata nicho chagu mundu mundu muandike we da no asukuma ni mbosi ne kana ke ado kume we ado kumeke mai wa dala no kwata ichake lakini we mai wa dala ichagu newa kilo thukumie cumulatively mai muima nicho chagu ni kwamuka ko kawiyani waka weyane tiko banga nduka kuthambia chao wethe nduka ni atha chao ende na wibanga tools ya kunesa nja muthembozu kila muthenya ila woka wabika ba mumona wasisia wona sindu icio mbesi ba we wa kumwene kuata ni wanesa ni wani ajivite kumela wabingu ye we no wotele chata we no ndethe timu nundu kindu chambe na family abande ako mananza na itume aba matume aba specifically ba kila muthenya ni maisa emanyusa nemegia na maiko manesa na maisio kama maisukwa sindu icio nthe mega wa vision ya bani cho twesa gukona ba ibinda yukite vision ya bani na plan maybe ya kwa advance ni maybe paze okwe kwa ndonge tofauti ono ndambo tegemea bandu bamwe bakawa kwa maybe or accidentally nuko kwa kabisa lakini yo ya service ndo kwa mona wangu kwani ni ndo kama na nini na mewani lakini no need your investments maybe kwa plot kinja mudembozu kana kwa land yitu mina twasenye ni vundi wa simu ne tha kibwezi kwa muthenya musio no tontonyo kwa ndanda siana kwa muthenya musio muthenya ula musio pio ni utegemea nundu ni utegemea kilo kweka fundi wa simu tofauti pe fundi wa simu diliana hardware na pe fundi wa simu diliana software basi yuni we atono yu la muthenya musio no kume either 10,000 kwa muthenya kwa ani ngilio komi profit ogiso besimu muthenya la musio profit dinaje muthenya ndetha profit no muthenya la muthuku pio muthenya la muthuku no lo thukuma at least 3,000 wow nenda kukaba ni kibwezi no kaba
nenda kukaba we ne kwa Kuseuvya wa Simu nukaba ba kwa mbera kwa Shadrack kana kwa fundi shedi niki boys na kule kwa fundi shedi ngwa thio no kwa thiwa kana uke opposite duka ya Airtel nenguka bango ngwethe no mbithia ba ni mubya muno shedi ndona na Mutongo TV wathuthia andu ingi na netwa manondo tona kweka tukambia uyo no na tukatetheka thank you sawa karibu neta wa Steven Mwema netwa mina kilungu chambe cha uya ni uya Mutongo TV ngwatani ya mukamba twithane thino kilungu chake Mwana musaisi ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba neta wa Steven Mwema kalivundi wa kilungu cha uya ne uya kilungu cha kele muthanyani wa umundi twinana nesia undu wa kutumia ndeni nesa angeni matonyo meta makwani kana debt management ni yote tunanese muthanyani wa umundi twina mutaalamu ndeni wa studio Robert Mutune ni wetu unanene nake karibu sana Mutongo. Thank you Steve. Akane kethia musiaisia ni kwatia musiaisia ne wethi wana muthenya museo na ni karibu kwa kilungu kitu mundi tutambane vamwe. Debt management to manage debt management yo simple way ya kutumia kindu chetwa budget nikienda ki with the allocation ya mbesa ciaku ni ya kutethesia ku manage makwani ala wina mo nondo ketha already no likile kwa debt kana makwani you know to me budget nikienda manye ikwani ye wenda ni nayo mpaka ba na ikwani ye yotethia kwanza ya thiva no mpaka withia na mitalatala ya undo ikwani yu ukwikalanya nayo nikienda ikakuumesie thithala undo bai mundu wasa mukobo ayenda umuumesie kila mundu wasa mukobo mutethesie kwanza ya makana ile kwa une kenda mukobo la wosa ukutethie no mpaka withe wisi undo uku plan nesa nikenda mpaka mwisho withie niwe wa image utethekete ni mukobo kindu kiki koniao ni atandithia meo kai ni andu fulani kana ni kila mundu debt management ti atandithia meoka thenda kila mundu wonde wantlia mbesa nondo mundu wonde ukwata mbesa pe kindu choka au kethia no kuchenda lakini ndo na savings enough siacho ukethia ketha meseno yithauga ngiliana ndo netha nina ngili 70 lakini nengo mianda saidi ndo na mikwata ni kuyanisia ngo yakwa isu no uthi ukosa chao mukobo paloto nya kosa mukobo na ti kwa atandithia meoka ona thukumi nimenda o kosa mukobo ukambie ketha no biashara kana kila tita alternative income source nikenda withie tikila gita wasaida so matukwa withie nondo ithie nituvundia siando kindu kita wa multiple streams of income kana ndukategeme musalo mwe ithi wa wisi ela waendie kalusini kana waibandu be kithima cha kibu kiliana to tributaries twinge twitha twetete kiho kithimane kiu na mbesa sitha ilio ketha no kwenda mubuko waku uswe ndukethie uma cia mbesa kuma bandu bamwe seli tetha siuma kundo kwinge nikenda withie ni ciaendea na kuswa nondo ondo wana tributary singwira tributary with ya be kama kanya kana ka dry from one side ila ka dry ketha ni mbesa musiketha niko keko kake ku supply ani watherelwa cialite kwithi wa ciembinge twindo tutu tukwatanya na ndeni hata tundo tu tukwatana na deni kwanza yeno tasie kwangelekanyo kwa mutandithia mutandithia no tonya itha biashara yake yende nesa no kethia sindu ilo kuthosia no kuona siende na kwendesia ngo yake kulingana na biashara yake undo thiende na kuyana no kethia no kwenda kuvingwa branch kana kethia no kwenda okuthanthasia biashara yake
na imbesa ndena sio ya kuthandasya na nzia ila ingi utonya kukwata credit nitonya itha sina thina kana utonya kukwata capital ya biashara nitonya itha si kwesilianzi ya ndasa niwe yu ukwata na makambuni wa manenga nayo mikopo T-Bank kano osako na you was that kind of facility kana loan nikenda ndukose uthandasya biashara na thithia waenda up kutethia andu ala maunengie mukobo ucio utekwitethia we no mpaka usisie kindu chetwa interest rate kana mukobo lone waguo ukautunga na garama ya nata na icio kosisie kindu gitwa repayment time wasa mukobo ukwiwa urepay within 1 year no ku pressurize ya na wa ku pressurize yo ithia nondo tutonya predict one biashara yetha ili ata nitonya ku affect kwa biashara ila ya ku existing na wa mo manage nesa tutonya ku sa mukopo thanda si biashara na end up kupinga biashara ila we nayo kwa kila kidhaki important muno kwa musese witu ni usizie hii interest katika kuone kulandonya kwa mbesa hii palangu kwata interest na terms friendly kana sitonya either site kumbinya ya muno niba na ukethotonya kwata interest thindi no ikwata a longer repayment period tasi miaka 5 kwa mbata yolo miaka 5 ithela with yao na kuketha any catastrophe ya biashara no recovery miaka 5 timu thanyeli kwa term and the interest rate is very important na kila kingi kauti onene mikopo kana types ya mikopo ila yiko no usione tabie musiaise wito kana wenda ku grow muno kana wenda kuthandasya biashara yaku nesa digital economy ito tienene muno na banks with ya muno ni capitalist kana ni mikopo ya benki ne binye yando na witha usio ulike kwela itawa chama kana sako nondo interest ya sako ithia 1% every month na kwa mwaka ithia 12% kwa huo keka o masavu maku nesa kana kila musongo ita amortization with ya ukoza mukopo wa sako niwo tonya ithotonya kuendesya muno kwi mukopo wa bank kana wa commercial bank usuna usio mutandithia kamanya ikenda withie wathi soko no wathiwe na wina othali kusia itengaliko cionthe tukabinye wanondo ni woka wewa ususia ba one wa mukopo okay pero masia ndeni ni nthuku walika kuna wathala ange masia uchana ndeni ndwisa ku scale kwani biashara na ndwisa kuneneba katwa asiwele olao kwa sivuno ondeni medha maine no kweli okay na itegemea undu wachosa nondo ndwisa kuthibasa muno utrena savings no mpaka we mwene wambe ku save okay na ende wetha na savings juwe tha otonya kwisilia mukopo la ukosa na ila wewe na nene ayolwa kudhisokoni ukamanye interest rate na repayment period usavite mbesa ya kundwetha uyosa mbesa ta emergency witha na time ya kuthi ku shop you mundula was a loan umunde for example kangu nenge example no was a loan umunde tawa mortgage ukathoa nyomba na tasi kwangeleka ni nyomba suweva ngili 50 kwa mwai na wime kombo ya ngili 40 withia weva 50,000 lakini ne kuonenge income ya 40,000 kila watiwa nacho difference ni ngili 10 ukumya mubuko kwako webetiwa lakini nyomba no they are now in value uketha wasete mortgage ya 15 years weka masavu nesa withia 15 years ya thala nyombani yaku na value yayo ndia na undu ila wathoie yana ni ambatie kwa that is one way utonya utumia mukobo ukakwata mali na uikwata mali utayo umepikia nondo ila wathi kosa mortgage ino ndio ina uwezo wa kueva kila mwai onaetha
bank yeka evaluation ni no Warford wendo ibangi embesa cia kweba kila mwe lakini akili ne kwa kunewe se wa memambia mondo a rent akweba rent income kila mwe nyombeno miaka undu thiendete keso twika yaku na ndithe ko binye mubuko waku. That could be the same as ondo alama invest ya kwa stock market. No sia investments yonde baibandu batetha na taxation tio. Lakini in our country we can get our capital gains tax. Capital gains tax they did for a very long time, they 5%. Na ya jaribu kumove watu 15% ni yama. Usine kotiwa ketha ni watho wa simu ino yaku for example. Na te assume simu ino yaku ni appreciate ya kana ni ambata in value. Watho wangilie 10 na after miaka ile ni ambata yoka ngili 10 you capital gains kana kila ukwatie value yolo simu isu ni ngilile over that period of time kwa ukoti umawe wa ngili swile na kipa value itina bindanata you ila ukuthosia ila uthosia ni we value yawa. Okay, kwa umundi uno ukeka masabu na sana wone ngosa mukopo ngatho wa simu ino na nditho wa simu ino ta cia 100,000 na ndimi na miaka 5 nayo na yambata in value tiongelekanyo yambata in value yoka ngilima na ile ndia se obya ngili ya na rimwe ibinda yu na taxi langu eva na ibatao ne ba tasie 5% of ngili ya na rimwe na interest rate ila na nengiwe either timbinge muno ko wethi aketha ino cie mukopo na mukopo su kwa 5 years na repay mukopo pamwe na interest sina vikangilima na ile na bado wongela taxation ila yekiwa bau bado ndino kwa vitu ka 200,000 you are on profit. Okay, ila andume kuikia ngira balance sheet kana chao cha mudhembosu ndeni yekia wata asset kana ito imeta chao kendo kisio kendo kitama kote ya mbesa ikia wata mbesa you niki you no wiki yeta mbesa nondo isine mbesa we nayo na ba yende thitha bado ilike kwa liability yapia kwele yapia kwa as part of your assets na isi okay yapia ba kwa liability nondo that is a facility you have from financiers tiaku. Okay kuba pesa baba ndeni ile ne cancel ya paila okay pe ndeni ile ai no ko bethetie no ko bethetwe ni tofauti nondo ilo ko bethetie bela ni mbesa ila idhali mbesa ni ila uko bethetie. Okay, nondo assuming no koiwa whether wakwata profit nondo ko bethetia no itongewa itena growth. Okay, andwala nene andwala members mbingi yolo anthi ni mendete ndeni muno niki then neo itonya kutethia kwa chiefs ino bingi uta achieve na itonya kutethia nondo itumia mbesa cia andu angi bora we masabu ma undo mbesa isu ukutunga kwa ene yo mondio ketha we museo na for example notangasi na ibinda ingiti engage bana na kuiye bekindu kita wa using money as a tool kana mbesa yewa ile tosio na kile binda tamuyo kuthukuma we you omonde we mtangasi no sio kabingwa studio yaku omonde ketha yende nesa in profitability ukakwata uwezo wa kubingwa studio inge 10 na profitability is the remain ila yambe you can tell me how much money you are in control of. Kwa ila watumia deni nondo invest lazima wewe inasio ila wathi wosa mukobo na wa establish sindu isu na masavu maku mathu kumondo we bangite over the long run kana ebinda ondo thiendete uka ukethia assets we nacio mbinge na we no kwati mwinge kwi ila wambia kana mundu lot my level imwe utaosa mukobo wa muthembosu. Okay, tuimina ila wa sandeni wa saloni na wa mwene kuiva ile takwikata chambe back into get our relationship building na relationship building yamaanisha mundu la kunengete mukobo
tinyamu ne mutonya ko discuss nondo ila waendie kosa not unless whether waendie kosa otenda kweva waina mipango mesio ya pesa hizo lakini wakawa kwata challenges chambe wailo negotiate na mwene nikenda oisekana uko extend ya time kana kedha ibatonya ka ku reduce interest kana repayment period yamba tangwe na labda I reduce pesa ilo kwa bachao kila mwai paemela with an alternative ya kumanda mundonge utonya ku buy off loan yesu na interest yende na iko nenge a longer period tasi kedha loan waku evangeli 20 kwa mwai na ukwate mundonge utonya kunenge interest yede wa isu na aiko nenge extension ya repayment ya 10 years with ya labda evangeli 5 kwa mwai yo kedho ta evangeli 5 kuma evangeli 20 na ketethekata kana oza na ke no kutetheka no kutetheka nondo ona ke biashara ni isi ya kunenga na loan okay with watu ka a new customer kwake no why mwapyo you why mwapyo no se bai bandu batetha na kila geta wa carrot and stick you with ya ndola manenga na mikopo menansia sio sia kurikava mbesa sio na nziela lambe ni kurikava kuma kwaku through auction no wa file bankruptcy wa so bankruptcy ndina kin wa file bankruptcy it will affect you nondo bankrupt people my contract na whether contract imaanisha kana ukwati waku methanyelo tialite yolo wanthe neither ya affected nitwamina ukwati kana musia ise witono wangu ate kwa namba ya simu nitumia simu ya Airtel ya 0738 126 976 nitawa Robert wa Mutune ndomioka text message bau nengo uko ni asimu kedha no kwenda tinenanie thank you so much. Thank you. Nitawa Steven Mwema kilungu chake le chawe ne ya mutongo TV ngwatanya mukamba ni chathela tukomana lengi kwa nani kwa mwi